Mae sefydliad Beacons yn ôl yn cynnal Cynhadledd enw Summit yma yng Nghaerdydd efo'r bwriad o ysbrydoli cenhedlaeth newydd o artistiaid yma yng Nghymru. Da ni yma heddiw o flaen canolfan y gêt lle mae bob dim yn digwydd, a y person dwi'n mynd i siarad efo gyntaf ydy'r person sydd wedi dod â bob dim at ei gilydd, sef Keziah O'Hare. Mae Beacons Cymru yn cwmni sy'n helpu bobl ifanc i ddod mewn i'r diwydiant cerddoriaeth yma yng Nghymru, a gobeithio yn bellach hefyd i gwybod lle allai ddechrau ac i ofyn y gwestiynau cywir. So be sy'n mynd i fod yn digwydd dros y deudydd nesaf felly? Da ni'n rhoi paneli arno, sgyrsiau, mae gweithdai wahanol, da ni gweithdi DJ, hefyd da ni arddangosfa anhygoel, a da ni'n edrych ar beth sydd wedi digwydd yma yng Nghaerdydd ac yn bellach yn ran y diwydiant cerddoriaeth yn Nghymru. Oes y bwysigrwydd yn y ffaith bod o yng Nghaerdydd? Mae fe'n haws i ddod â bawb at ei gilydd yma achos dyna lle mae lot o bethau yn digwydd. Tro nesaf byddai moyn gweld Summit lan yng Nghaernarfon neu Pwllheli. Felly heddi, ie, mae fe yng Nghaerdydd, ond mae fe yn bwysig i gael bawb o Gymru yma. So, Tegwen Bruce Deans dwi'n sgwennwr llawrydd a dwi hefyd yn creu cynnwys ar gyfer Radio Cymru. Da ni newydd weld sgwrs chdi efo Owain a Rhys Grel ar y prif lwyfan. Mae'n hyfryd dod lawr i Gaerdydd a ti'n gallu dysgu gymaint hefyd o networkio efo gymaint o bobl fel dyn ni wedi bod yn lwcus iawn i allu wneud heddiw. Ie, oedden ni'n trafod sut mae bod yn llwyddiannus heb gorfod teithio lawr neu byw yn y ddinas fawr. Ie, just sort of trafodaeth am sut dyn ni yn wneud yn rili dda, rili. Un o'r artistiaid fydd yn cynnal gweithdy a'n sgwrsio am ei profiadau hi o'r celfyddydau fydd y DJ o gonwy Hollie Profit. So I've been hosting a DJ workshop and panel. It was great to see so many young people from all across Wales here wanting to get into the electronic music industry. Do you feel like there was something similar to Beacons when you were starting off DJing? No, I think it's incredible what Beacons do. It's great to see so many young people being inspired and wanting to get into the music industry. Yeah, definitely. I did feel quite underrepresented. You know, there's not many people in North Wales that want to do that type of music, and there's not as many opportunities. So we'd have to leave North Wales, go over to the north of England, down to the south of England. But there's been so many different projects like this where there's seen so many different people. It just makes people come on leaps and bounds up there. Mi fues i hefyd ym Mhrifysgol De Cymru, lle oedd Tori West yn trafod ei phrofiadau hi fel person dosbarth gweithiol yn y diwydiant creadigol. I was asked to come and do a talk about the benefit and of why really you should be championing working class creatives. It's one of the things that I very early on in my career didn't realise, like the lack of financial privilege and how much that would actually impact me in the creative industry. We also actually spend more money funding the ideas of others than we do our time. No one should ever have to choose between, sacrificing their mental health or financial stability. And have you been in conferences like this before? This is the first time I can think of from my memory that's been completely free and anyone can come and sign up and tap into those resources, which is pretty cool actually. Yn ogystal â trefnu sgyrsia a gweithdai heddiw, mae Beacons hefyd yn llwyfannu gig yma yn Clwb Ifor Bach, lle fydd Dactyl Terra, Gosher Society a Butch Queen yn chwarae setia cyn gorffen efo foia. So, os o rywun ti'n edrych ymlaen i wylio heno? Dwi'n cyffrous iawn am gwylio Dactyl Terra. Highlights fi oedd cwrdd llawer o organisations Gymraeg. Amser da iawn! Growing up in Cardiff, I've always had the opportunity to see various live music, and it's great. There's places like Club E4, Student Union. They're always hosting different events, and it's good. I feel quite privileged. Dwi wedi gwylio bandiau, dwi wedi gwrando ar sgyrsia a dwi wedi cael diwrnod hollol clas. Hon oedd trydydd Cynhadledd Beacons a dwi'n edrych ymlaen am y pedwerydd yn barod.